Tanda. Uyazi ukuthi angisabeka manje umanzi inte ngenxa yokuthina kuphela uyathanda akusuka ufebe uthanda kwabise Lo. Uma wena. Para ngithi. Why ukhetha bashimani baba yang baba so ene ka umoholo shuka baba kamna awukhoseyi mina manje ufanele ukukhuluma ukuthi so wawula So. Yeah, mara why lo na sofebela lo. Lady Blue wa street channel and nna ke thusa batho ha ibe ho etsela gore motho wa febezela ke ba mo Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got up today, and that's exactly all about Street Channel. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks always tuning in. Without forgetting to share our videos, subscribing to our videos. Once again, guys, Street Channel. So guys, today ke ngole ska Abuti China was suspect her girlfriend ya cheater. Ska hali mona ke tlo mo attenda fela fast ku tlo girlfriend ya cheatetsang. And guys, go pala ska le bala mo follow wa ke le jodi tswa ke Lady Blue 080 sorry ko TikTok le ko Instagram. So ke kopola attend Abuti China ka mole kutlo go etselang a ke re letse bo ga se ke batla utlwa ditori tsa batho ke qetela se ke bua fast hobane ke batla utlwa rantantle motholla kana yes baby Abuti le kae ke teng yone kwa yeah ke teng le nna my brother kopa tse di viewers ta Street Channel my brother yeah kopa ba ke sports house kopa tse di viewers ta Street Channel le wena ka lebitso o mang le wa go ngoletse nna ka lebitso ke neo mapampitsa ka China yeah ke ngoletse ntso Lady Blue na kobane azi ichere am gahlahla ayisangina ayisangi video ebengipanga khona ayisakuphi into angithi ngifuna ukuthi ama viewers understand akasakuphi into isikhathi sakhe akasanginiki nale bebengipanga khona isex akasangiphi sekayaleka manje sakahlezi angekho akasabuyi mungena imali yakhe yasemsebenzini akasangiphi na next like nje sekushintshile nje senesikhathi singakanani wena ne girlfriend yakho nithandana 2.5 years serious and kule 2.5 years lena akakaza kujolele nkosi yami angazi oh awukaka sengisho ukuthi awukakazi uhlangane nabantu angazi ngahlangane nabantu yabo nama like ama cases yeah ama cases like ukuthi ngisibonele nami maybe ngimsole khane ngicala ukumsola manje ngoba sesigena ku 6 months vele okay khane sikashintsha sengibona amanda ngama size oh maka kule 2 years lena next nothing wena akakazi umjolele mhlambi angazi so ke bhuti wami ngoba ngiyabona ukuthi yasho ukuthi girlfriend akakasakuphi sex isikhathi in lento le obvious yabonisa ama signs womuntu ongasekho interested that much kubonisa ukuthi nje lo muntu mhlawumbe khona lapha ayithola khona lento leyo njengoba ngakuphi isikhathi kuyenzeka ukuthi mhlawumbe khona amuphayo isikhathi you understand so ke interested ingata so kuyabona vele into sokidisa insta cheating ngoba I'm not saying ngiyacheat angazi but then mina ngizokubhekela ukuthi ngibuya next year kusasa kanjani ungawari ngizowenza umsebenzi wami time alright akunankinga linda wena ke akunankinga so lena uyifuma mo hayo nana Lady Blue ha fihli ke tlo thola hantle mo o tshwere ice stoppers yawo kapa una tea ha bane nna ke fihla everywhere anywhere so basically ha ona bothatsa my brother ke kopa lo etsa mosebetsi wa ka ke lo investigatela ke kopa ska le balon sendela ntho tsele tse ke itse ngone sendele privately ha ona bothatsa ke kopa nsendele tsona private ore wa bona tse re buileng ka tsona o tlo nsendela ke so that ke tlo gona ga ke mthotse o ska wa so my brother ke le bone kopa tsa me shapo tlo lo wa rishane if motho wa febezela Lady Blue to make sure wa motholo o feba le mang neng kapa jwa alright ana bothatsa okay thank you wait guys la bona ga Abuti China wa riti pele fela ke fetsa nako ke bua holo ke kopa fela lo etsa mosebetsi wa ka ke lo investigate ke bone ga ntlantle o iso febezela le mang le wena ha ibo mo ha yona le mathata tshwanang le Abuti China Lady Blue teng ene o tlo make sure wa o choose a ke re la bona re na le Street Channel so ke open for motho mo le mo fela e bona le mathata wa jolela wena etsang o ska wa ga Lady Blue teng ene o tlo choose ke le rata ka fela guys le following I'll see you in the next episode le a ke go tlhape ke tlisetsa Abuti China investigation hai yes baby
Hi guys, I am back again. I kere le bone last time re ngole ska buti China. Ska ha buti China a re ngole jalo. Ke gotlile fela ho yena. Ke tlo mo jwetsa gore hantle ho etsahala eng. Ke thotse eng ka girlfriend yae. So ke kopa le mpeng fela sebaka le motsotso sa rwasa keng. Ke botse a buti China ke mo jwetsa gore evidence ke thotseng ke evidence e feng. Ene ke le jweditse guys kopa ka re wa itse keng. Ke kopa le ska le bala go follow ko Instagram a kere la tseba ke Lady Blue 080 le ko TikTok ke Lady Blue 080 #yes baby mothomolo. So kopa la tella buti China. Yes baby. China le guy. Yeah, Kishapo, my brother. Thank you so much. My brother, go jodi sekare ke kofi. Ene ke thabela go thotse le mona. So yeah, mfana ke na le evidence mona ne. So ke tlo bontsha mara ke go go ska kwata. Ke go go ska nkiwa ke pele. Okay, go go bana letse. Thank you. Girlfriend ya lona nkare o moholunyana wena ne? Ke le shuwa la ka. Ke le kenya la ka la 5 rand lena man. O itse keng? Phela ke tlo thusa gore motho ke le kenya la 5 rand. A ke go mpono. Oh, so tsholo o na le medi. Oh, ne ke nane ka go metsa le kenya la 5 rand. No, nna my brother. Ke rata gore ke re bueng sharp. Okay, no problem. Bon. Yo. Wa bona ba tsamaye. Ba tshwana le matso. Ka ba bona. Ba bona. Ke tsa tsila pele, tlo go bontsha. Bon. Angtlwaela ngwana o tshwere mamtjiji o tshwara mamtjiji mo o tshwere mamtjiji mamtjiji wa mtseba mamtjiji like mamtjiji ho tsholo wa itse ba chikota mamtjiji wena no shebella di movie ha o le hao but my brother why nka ga o shebala o le side kulle go tla o go ke the way o leng ka teng ke le so vele ya bona no ke understand ona le batho ba different ona le motho ka ga o mo bontsha something e ba sa o bontsha go feel jwang ona le okay no problem go tshiko po tshwara so my brothers ka ha o le sona hena ke tlo bontsha mo baleng yes ska re le mona obviously evidence ka impontshitse gore bona ba feleletsa ko kae ke kopa re tsamaye ene ke upon ke tse favor ha re fihla mole o ska ba le mashata o ska ba le ntho tse sharp ke a o kopa please a ke batle le matsane ke a o kopa okay guys e re ke tsamegele my brother lo mbontsha okay mo girlfriend ya hae e leng ko teng my brother ha o ntse botlhoko ska o cheatelwa ne cheating a sentho sharp ho pulo wena ke re nentse le sa cheatela le maro tshilo cheating a sentho sharp a don't wanna lie ke kopa re tse so kuchi kopa go bulele please La majita babun le cherry keberesh Fanayit umuntu akus keberesh La majita babun le cherry keberesh Coco, mamun lang sound le kay my brother sharp my brother ke kopa ke se bona le o so mong so o na le melinyana mo o ilongwa mo bona ke se budula ke mang kwa jele bisela girlfriend ao ke mang ke tshat ha o se bisela girlfriend ao my brother a buta di girlfriend tsa di dingata okay ke o ke mang di bisela okay no problem Coco kunjani kien okay na buto ke mbone mo evidence kunjani yebo sir my brother ne go po kena please una my sister mone ke yona madutsing re go po kena please ufuna ukungena kanjani manje senigcolise nama camera okay ngicela ukungena ngicela ukukhuluma nawe sikhulume sonke manje ama camera wa ngiyaxolisa mina nabukeka njengathi ngiyangi mayisisi leka anya mina njani ama camera bani manje ungathangalani China way umuntu yini inkinga yakho yini inkinga yakho yini ulethe camera no my ufunani Ngale ukuthi uphuma kimi. Wait, niza kuthi bathi. Wait. My sister. Wena uthumela ukuthi uyisithwa. Ama camera wa wena. Bona. Selena le black label. Wait. Le black label. Nizo limazana ngetshwala. Ngizela ukubususa. Guys, go about some black label entsini. Ngiyaba bathanda matha.
My sis, wait. Ubangithuleni. Ngidile moto thusa lona if lisampe nakho. I cannot say ba wetsa because of Kitsamali my brother. Mamela he. Ke lady blue wa ko street channel. And nna ke thusa batho. Ha ibe wetsa la motho wa febezela. Ke ba mo. So ska ke tlile ka baka la bofebe o betsa. And then tshwe batla mo ibotsa ko wena ke batla nka wa go kgetha bashimane ba bayang baba so ene ka go moholo sugar mama. Lika kamnandi. La bafana ba kamnandi. Yo futhi yo uyangifesha. Omu ba fashion. Lo bantu. Wait. Asakufuni uphuma la makhamera akho. Qala ukuthi uphuma la asakufuni. Wena utheki ini wena. Awunafesha kamnandi. Ngithi uyabona ukuthi ngichuza wena. Sizisikalisa no Cell Dionce lana. Yini ikhalisa abantu no Cell Dionce. Lekeke luka uphethe. Wow, ungathi umntana China, fly, please. Asakufuni ungathenga la. Lokuthi angathanga. Yabo uthi ngijwayeza ngenayi wena. Yabo uthi ngijwayeza ngenayi. Angithi wena. Wena ikhekhe lubana lekhekhe lakho. Uphinde ngikhothana nentengukanye ngafana nento. My brother, uke makhoti khekhe lakhe walizwa Ngijwayeza kanjani? Ngijwayeza nempela. Angithi ngithanda wena. Ngikhothana nepenza abantu la. Hey, my sis, my brother, please. Okay, wait. Gucci, yes, sis. Little matter. Wait, yes, sis. Gucci, let's give it. Gucci. Hey, fuck off, man, stop it. When I was asleep, Mazani. Respect. Anyeke ngikuphe lento lo uzosilimaza nayo uyahlanya yini wena. Lento lenza. Yes sir. Yona msuna ke wena. Fanele ayithole. Anyeke ayithole. Hayi bafethu. Uzonya fana. Bafethu, fuck off man. Ngingwanyana othintile ngake. Uzonya. Ayasa. Nalo. Bathi ulimaza khathela ukhamba. Hamba. Wait, how? Now we are fair, now we see. Ndoda uyiyeke le. Ngicela ume. Oh my brother, fuck off. Yay! Uzonya. Nisone mazana ne? Uzonya. Kuthanda mazana. Phuma please. Phuma man, nisone mazana. Time. Phuma please. Nisone mazana man. Ay, just ngikalume lapho China. Ngiyacela. Ngoba nizolimazana le. Ngiyacela. Fuck. Just uyaphuma ngomdina ne. Awuzolisa uThine. Angithi girlfriend enokufabela. Mara ngithi. Umbulele. Kwami umntana ulela. Indoda nawo. Masitende yini man? China. Indoda umeke. Ngekele sinenga. Wait. Sisi.
Boss. Suna, naibheki yakho. Naibheki yakho msuna apho sathi. Angindawo. Uyamqasha my sisi. My brother. Umenzani? Yeah. Kuthiwa yini wena? Suna. Umuphi impande zakhe? Angindawo. Akahambi naibheki yakhe. My brother, wait. Paka into zakho hambe msuna. Into zakhe zimpakele. Hey, my brother, fuck off. Wena msuna. Fuck off. Wait, uzosilima. Yambo ufuna ukumosha Yeka indaba. lento le. Yambo ufuna ukumosha. Kapa mfana ukumosha. Yambo. Wait. Asikhulume ke mfana. And mina ngizokubophisa. Mara wena usuka wena ene benginobona lo nobuye ebusuku ngimbuza ukuthi ubuya ngilala naye le nja le suka hamba kimi Kangela wena. Ukanga imaki ukanga. Ungenzani lo? Phuma wena. Entanga. Hayi man China phakawo phuma. Entanga. Ungamkhuzi tya. Entanga. Ngicela ukuthi uyabani. Entanga. Ungamkhuzi tya. Yeah, move slice good, move slice. Ungamkhuzi tya. Ungamkhuzi. Wait, fuck off. Ungamkhuzi. Guys, stop it. Guys, let's go. Indoda umeke. China fusa. Omeke. Ang guidance kami na ang China. China. Good. China. Yegelanda masimba la. Wena pho. Kaleti flute sana. Hambani. Lo ngijwayela kabi. Uzonya wena. Angiyeke ndoda nginawe. China uzokulimaza. Ngilela wena. Hawu. Uzonya. Wewe ndo itanda. My sis baza bakuthele ngamanzi ngenqoba ufebe. Awulaleli na. Asifuni. Ngiyamsaba lo mfo wena. Yey, kuthi baphinde. Hey, ngizonimazana nini? China, fuck off. Jesus. China. Ngizonimazana. Wait, I'll stop. Stop this shit. What the heck, man, guys? Ngiyabona wena sis wenzani ukufemezela manje. China. Ungangithini. Ngicela mfana. I'm here to tell you what you want to Fuck. China, I'm here to help you yalwa futhi. Yini? Ufuna ukuzilimaza. Uyambona lo mjito aggressive kanjani? Hayi. Yeah. Uyambona lo mjito aggressive kanjani? Wena ngicela ungazikholi. Wena ngathi aggressive ukuthi ume kancane. I want to show you China says you. Tubukho. Awuzo. Ngicela ngizwe. Yeka ubufebe. China uyapi? Yeka ubufebe. Ngiyamthanda yeka ubufebe. Angifebi ngiyamthanda. Ubutshaka. Fuck off. China. Out of. My brother, ngicela ubuyeke. Ngicela ukuthi ubuyekile. Angiyingazi ukubalisela ngabantu. Ngicela ukuthi usaba. Zona.
Ngizokubizela amaphoyisa wena. Ngizokubizela Ngikuphekisela ngabantu ngicela ukuthi ngizokubizela amaphoyisa mfana mungathembi. Hamba endlini. Ungitshwala kabi. Ya ngene endlini. ngicela ungena endlini ngena endlini Ngene endlini. Ngasipho please. Ngiyabangithanyisa. Awukhulumi naye ngiyakufabile. Umuntu hamba nawe la. Awukhoseyibi lana manje ufabile. ukhuluma nomuntu wami ngiyamthanda ukusalayo Amthandi next uyafeba wena. Kuthi awuvimbele manje. China, I'm here to help you. Stop it. Please. My sis. Ufebezile wena ke. ngiyamthanda uyazi ukuthi angisabeka Beka manje umanzi inte. Ngenxa ekuthina bufebe. uthando akusuka ufebe uthando Qabise ngamanzi phela ukuthele ngamanzi ngoba umuntu ufebe. wami and it's a good thing ngiyamthanda Uyamthanda? Lona yena. hayi ngimthanda ngizomenza umuntu onepipe encane mina Wena unepipe elincane. The time uqoma the time ulala naye. Wangamtshela wangabona la. ngingafuni uthando Ulibona ngoba ufebile. Ifavor ngekupe yakho. Ifeva yani wena. Ifeva yani. Hayi man wena yekuthaya amantombazana ungamthini. Uzona. Ngicela usuke my sister. Angeke ka Uzokudonsa so because of uyayenza. My brother. Wo. Hayi ndaku yangiba. Wo lalela ke. Ngiya understand ukuthi ukwatile. Maka umuntu onifebele ulosi. Yeah manje mina. Uze nina ningamajida nishayane. Why ningakhulumini kahle? Hayi ndaku uyanya lona lo uyanya. Wena uyahlanya uhlala deep street ngizokubamba wena msuna. Angithi bayithe wena uhamba kamnandi so wawulwa Uzona. Yeah mara why lona azongifebela lo. Why azongifebela? Wona kahle ngenhloni. Yewena sidima. Yewena sidima. Nondinga. Sifeke. Okusela ngiyakuthanda noma ngathi ngiyakuthanda ukutshela ngathi ngisafuni Sizikini kukuba. Bheka ungibhekisela kanjani? ngithi kuseduduza kithi So sikuyiseduduza siyobatshela ukuthi uyafeba nice. hayi angifebi sisi ngiyabathanda abantwana abancane ngiyabathanda abantwana abancane Abantwana abancane uyabafebela. angibafebeli Ubaqedi taste ngithanga sakufuni ufana nalona isiqali yakubuthathu Bafim, China futheke man. Kubani uthakale bathoba lokicina kiba kwakho bana bamamela. Mfana, sicela kuwaka so because of waweza so. Ye, ubatobona lili manzana la. akusanata wetsikini akusanata ukakho yeah Uriya. Wafeba qedile why ringa. mongilethele amakhendo analo why mongasho kanjalo why mongasho kanjalo okay yanti akusanandaba ngamfuni uthatha ya umuntu my sister mina sengizibonela wena So sibonela mina. Yeah, Hayi, uyangitshengisa ukulethela amakhendo uyanginyanyisa angisakufuni out. angisakufuni Hayi mina wena uThini. So sibonela mina ngisebenzini asibonela wena ngicela nje angisakufuni phuma empilweni angisakufuni. Wena maybe heartbreak ukukhulumisa kanje. Break. No, Awena uzofana nami ebusweni wena. Awena ngiyakutshela uzofana nawe ebusweni. Hayi izophela wena. Awena kuzophela ukuphapha. Okay, ngicela silaleleni ke. My sister ngicela ukuze ke my brother. Kubatumele mfana, kubatumele. Hela, futhi. Phambi kwalesidimi uzowathumela kanjani? Awungeke ndoda. Chayi. Ngina kusinyetsa dipipa so. Mamela, thosa ngimoya. Uwetsa jwang China ka ausi, kopa re batla utho. sokoba sekishilo sekishap kae Angeke. akishap afu ayo kwe Uyavela ngisafuni Wena. hayi angisafuni ngathi So my brother ngiyakuthanda uyathubeka nani ngiyangifuna wena angithi uyazi ukuthi ngiyakuthanda hawu ngiyakusalayo angiyahlukana nawe Wena uyithathaphi imakati. Wena wathathapha amandla okutshela amadoda ukuthi ubana kahambi ubanekeza ngoba ufebile. angifebanga Umuntu malafebile uyenzani ukuqhubeka naye uyamlahla. ngiqhubeka naye mina Wamfoster uthi akasakufuni. Siyakuthatha sisi. uyazi ukuthi ngimshaka mnandi blowjob Umshaya kamnandi blowjob. Ulona ubhuti bomenza ni blowjob. ningamenzi ngizomenza ngepipe encane Awuzokhala sidimi. Makaba uyidla uyihlalela ipipe encane misi. next bengahlaleli mesenza nje leyo 200 then Sis, mayisisa kuhlole bufebe. uye kufebe ngizoqhubeka nabo kusema umuntu wami ekuthi so ngiyakuthanda wena thokamze yorejwa Uthi natural Wena, wahlanya wena heartbreak yawuhlona. Sidima lo. Fuck off. wena ungenaphi endabeni zokuthi ngiyafeba Bani wena ungenaphi ungenaphi ungangiphapheli. Ngicela nolungisana Unganaphi? Cela Ungangiphapheli sisi.
mina dlalela ke utshela mina ukuthi ngingenaphi wena ufebile wawufeba wena ubani okufebisayo bheka umanzi inte manje amanzi uyathanda uyangibless ungipha ama blessing blessa ku ama blessing ukuthi uyathanda ngibambe babona ukuthi mina nasathanda akubambe kuphi ngibambe wayibelungisana maka mina sikabafazi ithi sikhuluma singayilungisa le ndaba le singayilungisa kanjani umuntu osimami uba ne dignity uyabona mawufuna ukukhula empilweni iba ne dignity choosela ipartner iwane empilweni amadoda waphela azohleza khona ene if uhlezi makulokudla kuye udla nalokuya uthi kunogwayo lo yakudala ngaphuma kuyi mina emanti nje sihlukene nalomuntu ayikho lento leyo ayikho lento nje khona uyisho manje le time uku-interview la ngaphakathi uthi wena lokufesha kamnandi lokufesha kamnandi maka uzokubulala lo kena ngihamba nawe uyakini eduduza uzongibulala uthanda nyaka uthando kuphi lo uyamthanda uthi uzongishada next week ukuthanda kuphi uthi uzongishada next week bani yena ya umuntu wami uzongishada yami mpiwazi ngingangaka nje nyamthanda kusena noma bathi umncane 2k akuna awusi mina ngikhathela ukukhuluma kakhulu angisazi ngena ayazi baking kuthi ngicela uthathe my sister siya naye ngeduduza angiyeduduza ya kuthi mfana ngicela umise emotweni siya naye eduduza angiyeduduza nyamthanda kuthi ngikubotshela my sister yelena abona hlale bufebe utoshwa monta febe ha re tsebo my brother go sala o yetsa ngwa o bola something ngicela uhambe ya re tsebo go sala o yetsa siyamthatha ne uya kuthi angayilapho kulo mfana loyo angayilapho loyo asas Ashwazaki guys kitine because of also it's abu febe and it's abu febe so ki try mo advice ki try mo bontsho life king ha ba tlo mamela so guys ntse re yetsa nkya monko ya ha bona a ke batlo go shwa le bo febeng because of ntse ke tshabang gore re mo thotsa cheat mo a ke se boga ke tlo mo sia mo a buto to metsa ke re le bone go tsule ka di garafu a tswa ka ntse ngata so ke batla go make sure o safe ntse ke yetsang no le kuchi re nke OCO re bona buti China pele ke kwala show ba thatha ekeng China wena mawethe ke lokuyetheka ukukhulumisa izinto ezingena nonse sothi mina sofuna ama 2 rounds kimi mina bengisengizibonela ubuhle bakho ngisho manje ama 2 rounds la wabona kimi mina ngizela ukunceda ufuna wena ukudla mina hayi kanjalo yini kanjalo kanje injani le angabe sengizibonela wena mawubhekile Lady Blue angayeza nje showing awucabanga ukuthi ngine personal life mhlawumbe nginomuntu ongiloyal kuyo right don't you think that zanga zifike pha yeah maka next time mele ucabanga uzothi phambi kwama camera uthusha mina nge2 rounds ukubonisa mina ukuthi uyangitelela ngoba mina ngitelela abantu nginceda abantu understand lento leyo so mazongitshela ngama rounds ngitelelile mfana but ngiyakuxolela bekusekuyinhliziyo ebhlungu yabona ukuthi ufuna ukumhlatha but ungasamhlathi ngamanzi kanjalo ngithi awuzosho kanjalo please uzayithola igirlfriend esharp guys lona momo haya bo shebile China and wabona go batla relationship abuti China ke yom o tla o fa lerato and o tla make sure wa saking o sharp o ntsetse fela go Lady Blue ke nna ke loyal ene ke batla buti China a tlolo buang tshotsa di buang but ke mo tshwaretse o sharp abuti hey nna guys ya mamela nge ya ka taba today fella mona and sky fella mona jwalo ke bore ide vele nice I don't wanna lie but ke thabile gore na le Gucci o tlo nthusa Gucci gore ke tsamaise my sister wa bona ya na man ke monke ska ke tsama jwalo ai ha bona go tutuza because of o salletseng mo o jola le gore ba tlo mo bolai guys lona if mo ha yene wa febelwa o batla Lady Blue out choose ska le ba gore Lady Blue teng hey guys ke khathetse ke kopa le following hape go di social handles saka ke Lady Blue 080 ko TikTok le ko Instagram #YesBaby mothomolo ke a le rata kaofela guys ane ke tineile o sontenne le babuti ba pata tsa keng ha ona tshokla yetsang o thusa batho ke ntwe ke e ratang I'll see you in the next episode yes baby fuck